letik pati ngesiriwi sisi basi sire Jayanti tarik Jayanti dari kejang alam pasini awas baget-baget rasa cinta Jayanti bukanlah lakola duaan mengketpakeun rasa dedeuh kuat kenal enggak? Terus haji Wanciburi Surya Repami hujan letik ngaririji ingkila balapati ngekoleba asisi basi Jayanti obat amang sasar benar kadatang adi barengan ingkilaban kemana ya ombak letik pati ngesiriwi sisi basi sire Jayanti Jayanti lain kada janji pasti ini bagiran bager angkat banget rasa cinta Jayanti bukanlah lakola duaan angkat banget rasa dedeuh kemana kabur kabur alhamdulillah Jadi Arima jogetnya nih Pulan. hah